Kendit kemudi sarkar badang dan sakawipat kabor kabakam halor banika kublai shibone piki subscribers baru kiba jusa terabat bagi video itu ke channel Storyteller London. Lada ong sarkar ngangit babaro ngitip bat ngis ngutu syai kedar bakadei kabor kabahalor du assembly jong jelabat parlimen jong keri Badia kenu karai ke bekadu kedai jong ke sorkar. Kad kum kaan bat kad kum kerul wei belajit bat wei belajop. Kinong jit kinom lasyu ban withdraw. Lani ban ong bangan weng no ya ketu ke jingjit nemar bala bakla. Lada de yo MP ne emleru kaju. Habalajit bat lajop. Kasan snem kedai kahok jongki. Ya kaba omdon menuru bala penki. Badia kini letip kum kita ki lawmaker. Lani kinong tauan. Kabor jongki hakisan snem kalong kaba klan hadu kata-kata. Kum taki kasih media laju kot yeki. Kilai san snem. Kasorkar pedeng balarul deka BJP. Kalau penpau sena ya ka jingklan bori ya ka ba omla menuru ban kanglat lani ban perca. Haus ne marajar katsan la penkelai ya ka kot tengka lani demonetization. Ha ka balak ta solansar ya ki nong India nadu ubaredu hadu uhedu. Arajar katnyau ka good and service tax lani GST kaniru kabalakta hadu kata-kata. Nama lengba ka GST kiudor kat ki marba mardi. Arajar kat kendai ka Citizenship Amendment Act lani ka CAA. Ya kabala persya daki katu kat ni teliki jelah hapo ka India. Kentup ya ka jelam me kalaya jungi. Arajar arpun riu lapen kelas saya ka petrol. Bad haka jing ya day bad kaniru layak klutar keleng saudong ka India. Nalor kita isakini harum ki an. Ya ka balaya ki paiba keleng saudong ka India kita gidai. Kalan acquisition bill protest arajar katsan. Anti-CAA but NRC protest. Arajar kat kendai but arajar arpo. Farmer protest arajar arpo but arajar arpoi. Agnipat protest arajar arpoar. Level Union Straight arajar arpsau arajar arpsan. Public Examination Act arajar arpunri. Kita yang enggak kam jong ke sorkar NDA ya kabala persya tenge daki pajba. Tangba kum kabor sorkar kalayat bet sakmat. Ka sorkar NDA kabak klanbor. Kam syam lapoi perkat badang don syu sakawai pat kabor bokari. Ya kabah bandam bad bangu. Ki pajba lada hapo kari lani hapo kajala. Kidon kabor. Namar bakadei ka recent syar pajba alane demokrasi. Baka jingnya teli jong pajba kila ban weng ban berat. Wat ya ka sorkar ka baklan bor. Badai ya ka jingnya ki jong ki samla puli hapok kalama CJP. Bagi pajba jong ka India kidang UI baka India kadang day kari demokrasi. Ha ka baka sorkar kalahaban pendem ton. Hapo kalama jong ki samla puli. Parlo kani kadai ka lesson na kabanta ka sorkar. Bakam day ban klet bakani kadai kari. Sensyar pajba alani demokrasi. Kanu ka sorkar bafili ya kani kabamut. Kan sakwit klem artatin. Namar ka sorkar kadai daw pajba. Yaw pajba bat na kabentau pajba. Kabamud bau pajba ulong halor ya baro kibor. Nengkong yui ha Bangladesh. Kumnu pajba upen klem barat ya kasorka. Bar ngi yui han Nepal. Lajan yui sa kendiat ha India. Ngaong kumta namar hakaju ka kerteng student.
Upai ba udon kabor ban ratna pang yakinu kinu kibor. Lada don kajing yatali. Day hangni bakas sorkar kasnutusay. Badang don sakawi pat kabor kabakam klan baniki. Bat halor yaki rudang don sawi pat. Ubag klan bortam. Lada ya unu lani kanu kunu kabor. Kadon la kayong. Kayom jongka kongres kalakut swasitat. Berkata kadai nadu kasnem syajar kendai spa sawunyo. Hadu kasnem arajar katsau. Mendangi don hapo kayom jongka BJP. Kabala simti nadu kasnem arajar katsau. Hadu kasnem arajar arpunri. Ngimtip lanu baka ayom jongka kankut. Ngisyu I tangkani kawai bakaladon kamiskor. Hapo ka jelajongi menda kadang day ka ayom jong ka NPP. Ngimla banong lani batay lupa hadu kat nu kadang ne. Bat ka ayom jong nu kabandang penkre. Parlok sa comments. Next. Ladap stunad di channel jonga sa itu lami parlok jong pi ladap him stunad sa itu nga story tala London.